Pored ove homeopatske nastave, koja traje, kažem, 4 godine, za ljude koji nisu zdravstveni radnici, mi organizujemo i medicinsku nastavu koju vodi profesor Borota. On će vam verovatno nešto malo detaljnije o tome reći. Ali to je znači uslov za one koji nemaju nikakvo medicinsko obrazovanje da završe i taj deo da bi mogli da dobiju homeopatsku diplomu. Znači ono što je bitno, homeopatsku školu može da upiše svaki čovjek koji je završio bilo koju srednju školu. Uopšte nije bitno prethodno obrazovanje. Jedino što po našem zakonu znači se zahteva da onaj ko će se kasnije baviti homeopatijom bude zdravstveni radnik. To naravno nije u celoj Evropi tako, ali nažalost naš zakon tako traži, pa smo se mi nekako prilagodili tom zakonu. Inače, ono što je bitno znači da mi se trudimo da homeopatiju uspostavimo kao jednu posebnu profesiju, nevezano za prethodno obrazovanje. Da, dobro. Ali evo, spomenuli smo, profesore, da vi imate predmet, predajete također u školi homeopatije. Vaš predmet za koji ste napisali knjigu je alopatska medicina za homeopate. Naše udruženje je član tog Evropskog centra za homeopatiju i mi smo od njih dobili tačno nastavni program za 4 godine, šta sve mora homeopata da uradi da bi postao dobar homeopata. I u okviru tog programa postoji jedan predmet vrlo važan koji se zove, kod njih se to zove medical science, ali kod nas mi smo to krstili alopatska medicina za homeopate. Naime, o čemu se tu zapravo radi? Čak i oni koji su zdravstveni radnici, ali pogotovo oni koji nisu, moraju da nauče šta ne smeju da leče homeopatski. Jer mi smo čuli, već iz ovog izlaganja prethodnog je potpuno jasno da homeopatija je potpuno neškodljiv način lečenja. Ona ne može da naškodi bolesniku, može samo da ga ne izleči eventualno, ali da naškodi ne može. U svim nastavnim programima, u svim školama homeopatije postoji taj predmet u kome homeopata mora da nauči prvo osnovne zakone konvencionalne medicine i naročito mora da nauči šta ne sme da leči, odnosno kad mora svog bolesnika da preda na lečenje konvencionalnoj medicini, da se ne bi izgubilo dragoceno vreme i time ugrozio bolesnik. I time smo se mi potpuno uklopili u evropske standarde i mislim to su čak i ovi koji su bili u kontroli nama priznali da mi to vrlo kvalitetno radimo. Što se tiče homeopatije, mi smo već u Evropi, tako? Tu da se ne brinemo, dobro. I inače, eto, ja bih rekla svako malo, pa neko iz sveta, neko od vodećih svetskih homeopata dođe i održi neko vrlo kvalitetno i stručno predavanje kako studentima, tako i vama homeopatama. Pa sada da, pre nego što krenemo i na tu priču, dakle, onoj kontinuiranoj edukaciji koju ste spomenjali, da čujemo šta nam je rekla potpredsjednica ECCH prilikom jedne posete Novom Sadu, kada je održala jedan seminar u udruženju Haneman. We are very pleased to see that Serbia is an active member of ECCH and that by agreeing to the standards and the guidelines that ECCH has implemented, that it shows that it is both a responsible and mature organization. And we're particularly glad to be here today to also do a seminar on supervision, which again is part and parcel of being a responsible professional homeopath. We're having a very lively and engaging discussion on supervision. It's like we've opened the window and the ideas are coming forward very, very inspirationally, and also it does show that the homeopaths here have been educated to the level that they're ready to take on this issue of supervision. They have a tremendous dedication for homeopathy. They understand what it is to be a responsible profession. U emisiji KosmoS u kojoj odgovaramo na pitanje šta je to homeopatija, videli smo upravo jednu priču potpredsjednice ECCH koja je bila ovdje na jednom seminaru supervizorskom. Šta znači supervizija u homeopatiji?
Supervizija je jedan oblik kontinuirane edukacije koji se sprovodi u situaciji kada homeopata koji radi sa pacijentima u toku svog rada se suoči sa nekim problemom. Da li je to problem u samom pristupu pacijentu? Da li se nešto zakomplikuje u njegovom lečenju pa ne može da mu pronađe odgovarajući lek? Ili dođe do možda problema u nekom ličnom odnosu vezano za pacijenta? U tom slučaju se preporučuje supervizija kada se poziva neko od starijih kolega homeopata koji će da ili prisustuje uzimanju slučaja ili će lično sa homeopatom koji ima odgovarajući problem ili doživljava neku prepreku u svom radu, da popriča o tome na jedan poseban način i da ga navede da sam dođe do odgovarajućeg rešenja za problem koji mu se isprečio. Da. I da se vratimo još vrlo kratko na zakonski položaj homeopatije kod nas. Profesore Borota, imali smo tu još nešto da dodamo, tako? Pa ja bih samo htio da kažem da sam ja danas veoma ponosan upravo na taj današnji položaj homeopatije, jer pre 15 godina kad smo mi počeli da uvodimo homeopatiju u Srbiji, mi smo bili, odnosno homeopate su bile proglašavane za varalice, prevarante, nadrilekare i tako dalje, jer ljudi nisu jednostavno poznavali ni šta je to, ni kakav je položaj u svetu. Evo, ja sam izvadio najvažnije članove iz zakona koji to regulišu, za one neverne tome, da ne bude samo moja priča, nego da vide kako to izgleda. Ovo je zakon o zdravstvenoj zaštiti, gde u jednom članu se definiše šta je tradicionalna medicina, tačno se navodi šta je to. Vidite, ovdje je spisak koje sve discipline spadaju. Pod brojem 4 je navedena homeopatija izričito. Zatim ima regulisano upravo to ko ima prava da se bavi i koji su najvažniji principi bavljenja homeopatijom, da prvo ne sme da se naškodi bolesniku, drugo da ne smete da ga odvraćate od konvencionalnog lečenja i treća stvar, ko hoće da radi homeopatiju, vidite, piše mora da ima odgovarajuće kvalifikacije. Ovaj posljednji član govori o tome da su čak i u zakonu o lekovima, vidite, homeopatski lekovi navedeni kao dozvoljena sredstva lečenja, tako da je kod nas to konačno sve zakonski regulisano i više niko nema prava da govori da su homeopate prevaranti ili da su nadrilekari, jednostavno oni rade ono što je zakonom dozvoljeno. Dobro, i ono što svakako može da nam pomogne, barem već mnogi primjeri nam govore u prilog tome. I ja ću sad, pošto smo stigli gotovo do kraja emisije, da pitam prisutne u studiju da li možda imaju neko pitanje. Vi ste se javili, je li? Evo da čujemo da li imate pitanje za naše goste. Dobro večer. Moje ime je Ana Obradović. Mene interesuju vaše iskustva u vezi lečenja alergijskih reakcija, uopšte alergije, pošto je sad proleće i mnogi ljudi pate zbog toga. Hvala. Šta kaže homeopatija za alergije? U lečenju alergije u konvencionalnoj medicini se uglavnom primenjuju antihistaminici, kortikosteroidi koji vrše potiskivanje tih simptoma alergije, tako da se u sljedećoj nekoj turi ti simptomi ponovo jave, pa je onda potrebna veća doza lekova i tako iz godine u godinu stanje može da se pogoršava. Homeopatskim lečenjem alergija može potpuno da se iskoreni, ali ono što je nama bitno kada lečimo alergiju je ne ono kada pacijent dođe pa kaže imam kijevicu, curi mi nos, suze mi oči, znate kako izgleda alergija. Upravo one stvari koje su potpuno individualne, koje se javljaju samo kod tog čoveka, a ne kod drugih. Znači neki možda prateći simptomi ili neko unutrašnje stanje ili to kako alergija remeti čoveka u njegovom životu je ono što je nama bitno i na osnovu tih nekih posebnih simptoma, znači neobičnih, mi možemo da izaberemo lek, a ne samo isključivo na osnovu dijagnoze alergije, curenja nosa, kijevice, kašljanja.